لهولا کنگره لقامشلو یکیتیانی ویسکارین کردستانا سوریا مهرجان وفاداریه اهل بس لدارخست جبو چروجیا پکراوان کنکوجیا قامشلو جیگره سروکه یکیتیانی ویسکارا لقمان یوسف دراکان جوان اف ام را گو ام هیوینه گو مکاریبن ایشو آزارن وان سوک بکن اف مهرجان وەک وەفاداریکێش بۆ پاکراوانên کۆمکوژیە قامشلۆ ji bo ser çirrojiya got ser vê bûyerê derbas bû îro meldar xist em hêvîne goma karîbin em hinkî êş û azarên wana sivik bikin ev bû armanca me je yanî helbestvan Gulal Kasani dibêje asên helbestê hatibû xwendin piraniyên wan ne bilind bûn lê nizm bûn. دەستپێکی دەبڕاستی ینی ئەزکارم بێژم ئەستا هەلبەستێن گوهاتن گوتن بتەوایی بکەلمپەری گەلێکی ئەستاوانی نزم بوو ji ber ku helbesta Kurdî îna helbesta got tenê bêje yani tirista rengekî ristan wilo birêsê ber guhdaran helbesta Kurdî ew jî bengihênê hene çi helbesta rêzbend bê helbest girêdaya bi terezuya xwe ve li gor a klasîk a kêşesaz û herbe ew jî wekî dibêjî yani radeyê wê hene got li gor wan pîvanan helbestî bêje lê mixabin bitirîn helbestên guhatin gotin estawanê gelekî nizm bû di aliyê helbesta terezûkirî de ew helbesta rêzbend ew helbesta gotê got binavaroka xwe bi wêneyê xwe bi hevgirtina bêjeyê wê ne di qonaxê helbestê re derbas bê di aliyê asta bêjeya Kurdî de gelekî helbestin hebûn jî balkêş bûn helbestin hebûn berz bûn wek mamosta İbrahîm Melaqasim helbesta kêşesaz bi xurtî got دلداري اشتي هلبستا آزاد او هلبستا نوجن باستك خوش قوت بلند رسدار او جي سعيد مصور چند هلبستواني ما يهبون براستي استوا بلندو جي علي هلبستا رزبند واي هلبستا نوجن لي بكلم بري لي مخابن هلبست استاينا قلكي نزو پاکراوانێکم کوژیە قامشلۆ دبینن ددلدا و dibin ronî di şeva menî tarî de و هەردەم بیرانîna wan wê amade be li kolana Amûdê. Hesen Hisên Wan FM Qamşlo.